tuna kan zir tur chu passport siam da khani deuh bera atlang puin passport thi thalak vel hetia kan han print tir hian 4/6 paper ang chi te kha man mai ni thin ta chuan 4/6 paper a khan atlang puya passport kan man thin size ang ho hi chu pariat vel arem len theita passport size hi ain ang vek kher lawa kan man na tur ti meng a country arama zir te pona dang lam theya kan man common de wang chi hi tin ram khat chunga po kan man na tur a zir te pon aloin ang lo theya kan man na tur te khan a size foot ang deuh kher te po khan lo nei the ni amai ro chu chumi kara po chuanin man common de wang chi kha a om ve theya import ni sela atlang puina size kha in ang chi lo ma se in len lei lutuk ang chi kha om hran lawa chu wang chuanin kan man tlang lon ang chi deuh aloin ang lo hret po ni se 4/6 paper ang chi a kha chuanin pariat vel bor kha chu rem len thei tlang puita chu wangin kan print na tur paper tur size ang reng deuh kha 4/6 paper chu kan han thlang ve chinanga heta hian chuan resolution a kha entinan print out tur thil te ani chuan atir lama leison te kan lu tak ma kan soi to ang khanin hemi resolution a hi tlang puya kan man thina kha standard a kha ve a chu 300 kha ni ta ami anga kha kan han kan paper thlan rual khana ron da thona chungin a lo om sa lo ni pon ka set ve ta ila chuan kan okay anga chuan kan paper hi atum zong ina oma so landscape kan ti angro zong de khanin kan da ve anga image a rotate canvas atang khan leison a kan mang fo to a 90 cw han ti ta chuan dule ruler te po ha kan so theya a ruler te kha lam tur kan du point control r emo view a ruler chi tang te po khan kan wa so theya chuan passport atana kan man tur picture thalak tur kan han la le anga engemaw nangma ni thalak te po kha in lo ti chin thei veka a man chi om dewa chu in sethiam mai na rin oma sir zong hoi dei ang chi te mo khatiang in me lo deuh thil kha om ve ta atlema direction te po a om ang deuh tur te kha han mang ve chin ta ula chuanin tuna hian kan man tur hi so taksapum lang vek ta passport a chuan om chin chunglam thalak khani mai ta tro chu wangin tuna kan man tur hi passport tur angin om chin chunglam so kan crop don ti na ni ta heta crop tool kan han la chuan kan du anga kan po ngot khan awang zong le adung zong size tura te kha abuai thak dona chu wangin passport kan siam tura kha heta hianin Indian passport photo aron tita size of photo tia so tlang puya an man thin hawa kha anita 35 square ang chi te tiang kanin chi sang mm 35 ani chuan cm kan da don chuan 3.5 ani le mai ta poni se awang zong 3.5 cm adung zong 4.5 cm tiang kan han ruwa man chin don ta ila thena chuna square deuh thap te po kha han lo phut theya kha chun china kan soi to kan man na tura zir kan danglam lek kha chu om the ni tuna chuan 35 le 45 tur ang khanin mm tur ang khanin kan siam china nga chuan heta hian so a type lu na tura kha aron da ta mm i man don chuan 45 mm ti sony type lu danga 35 mm chuan cm i da don ro chuan kan soi to ang khan 3.5 cm chuan heta 4.5 cm kami kha
4.5 cm so 45 mm nen khana in chen tho ti na khani ta ti chuan a resolution kha hemi kan da na tur paper kan va thlan khan 300 a kan set awangin heta hianin 300 in kan da ve ang ti chuanin kan crop chin to anga ti sawn ti vel bor so kan han mark kan han draw phat anga kha kan du chuanin kan la move le vek thei ti kan thriat to kha ti khan kan du na a he deuh alo soi deuh ani point gani du nu na in move remanga ti chuan enter chuan move tool mangin kan photo a kha kan rem na tur 4x6 paper a khan kan pot luta ti chuanin so mi a background te po so kan passport photo tur picture color vel om da na tang te khan so bag a thuam hno a var bok alo ni ta a background var kan man khanin mu te lo har sat viau chuan heta layer palette background hi click anga rong dang te pon han fill ta la te khan alter le delete tiang te po khanin mu anom deuh nan han fill ta ila chuanin alter me chungin move tool mangin son kan po lu sa kha copy dang kan siam theya akar ge paso kan da phei chin photanga a moi tok turin du chuanin kan la move le o ti so na tok sa viau me so mi hi akat le na tur ro manin tia khan in si thup lo deuh te khanin akar ge tlem om tur te khan in chen deuh thap si khan han rem phei tai la ti chuan song ho so a hnuaia amal te khatia rem thlak le thei tho khania song ho so a vain pot thale top ila a ol sam zok po khani ve theya chu wangin eta layer palette a hian a layer zong so a chung berry click chuan shift me chungin a hnuai ber layer khai click a lenga so tiang bukin a hnuai ber kan click kha chuan shift me chunga chung ber click khani le me so na in select veka alter me chung bok khan ti khan I pot thale anga tiang khanin a hnuaia kan zurem le a sir atlang lampang space te kha kan du chuan a in ang thlapa da kan du point te khan han siam rem le theya khamia kha ti sonin printer te kan connect chuan ti khan photoshop program atang po hana print ngal tok theya ani lo po in mun danga ka print tir kan du point kan save a file a save as a khan program dang kan save thin ang tho file a save as pacemaker te kan save na kal kong ang tho khania amai ro chu he live format a hian dang lam lek kha om ta desktop a te lo da don tai la entinan ti son format a photoshop psd anga kan save son a file name kha chu eng po lo ni ta se save tai la okay chuan kan siam sa hi close dai chin te chuan kha kan thil siam sa kha open le ta ila an title tru ti khani ta ti khan kan open le chinanga khami kha pen drive a posen topa ti khan ka print tir thei vek thawani ma se an soi tu ra chu so ti son an open le a hei hi chu alan dan mai a in zoom in zoom out dan mai khani ta so ti te thei veka khami aron lian deuh ta hluai kha buai ha chuang lo tur ani chuan hei a layer ho kha la ta vek ani khami passport kher lo a po a hma a kan leison kan zir to ho zong zonga khanin tiang khanin nakina khoya mo lai la edit le thei ture mo hemi layer hi om lo se hei ai chon thil dang thil kan da bel te ang tiang chi te mo khatianga la edit le thei turang chia kan save don chon tu na kan save dan ang khan psd photoshop file ang topa save kan ti khan layer eng kim kha ala om veka I layer a effect eng moi va pek ang chi ho te po kha he ta layer style a drop shadow kan ti emo khang eng emo kan va apply ho te po kha I cancel le thei vek dona ani lo point tam lu tu ke mo tlem lu tu ke mo ni point I pek belin I pai then le thei vek don ti na ni ala edit thei vek don ti na ni ta ti chuanin file a save as a kan lu khan he live format a kha so mi om sa a default photoshop file
ang bak so entinan hei jpeg te kan tia jpeg kan ti te so picture file sang kan man common ber anga khan ni ta thalak pa ngai hei computer ate ka han view tin phone a thla ilak ang chi te pawh ni se khatiang chi file type ho vek khan ni ta kamin jpeg manga kan save khan save ta ila hei chu a quality tura khan ni ta so medium high low ti te oma maximum ti te kha sang via thatura kan du chuan tiang kan an ga seta okay ha du le hei close le chinta ila hei heta tiang kan picture thalak pa ngai kan view fo ang chi khana in save chuak thei ta ni ti son kamia kha chu photoshop a entinan photoshop mang khan han open le po ni taila so layer kha to don lawa background ang topin edit vel kha boi thlang vek to don ti ani khami kha kan save donin kan man na tura zirin a file format ate kha nakin zela hi kan na khoi dang lam du tur thilaniam ti te khang bo ro ka tang khan a file format ate kha kan thlan thiam a poimo nona eng file po khan en tu na jpeg kan niam o psd ang po khan dala a print ngor kha chu print thei vek don thawani kha passport photo vel an siam vel dana kha chu ani le ta ni